Hey, Bos James. Yes, Malek. Apa you mau lagi? Review kereta saya boleh tak? Hari itu review motor. Hari ini review kereta. Berapa biji ada? Banyak betul. Itu tak penting. Yang penting kereta ni 0 hingga 100 4.9 saat saja. Performance sedan keluaran kebanggaan Jepun. Antara kereta ikon Need for Speed Most Wanted yang banyak mendapat nama dalam perlumbaan rally. Subaru WRX STI guys. Dengan boxer engine 2 liter, Flexi RA4 inline turbocharge, double overhead cam dengan driver control center differential, GFB blow off, STI engineered strut bar, intercooler spray tank dekat belakang, 6 speed transmisi all wheel drive dengan 300 horsepower dan 410 Nm torque. Top speed dia 220 sahaja. sahaja. Oi, MKA saya lagi laju daripada awak tahu. Stock standard. Bos, kereta you memang laju. Tapi kalau karat you boleh tengok lampu belakang saya, kira you menang. Nanti saya hantar matrai saya. So guys, the ultimate road going GDB. Kereta ini. Lampu depan custom running light. Lampu belakang standard original lagi. Front lip, front grille, bonnet depan, side fender, side mirror, door handle, side skirt, roof spoiler, rear diffuser. Semua carbon fiber guys. Original ya. Pakai spoiler Avant RG2, Brembo 4 port depan, Brembo 2 port belakang. Bos, ada lagi. Tengok dalam, you will impress. Kereta yang sama usia dengan videografer saya. Condition masih tip-top. Kereta ini. Semai bakal si STI macam ini. Kafe original tak sanggup nak tukar, walaupun dah koyak. Sport steering tersakiti. Meter Defi A1 original. Frameless window depan belakang. Okey lah, slow sikit tak apa. Janji function lagi. Center console biasa-biasa. Seat belakang. Pastikan girlfriend size biasa-biasa Player dah tukar, tapi reverse camera 3GP. Exhaust 4 system Blade Snore Spec R. Ngauman boxer engine King of Rally. Inilah bunyi dia. Apa sedap siut. Tak menyesal review kan? Biasa-biasa sajalah. So guys, like, follow, comment, share untuk review kereta seterusnya. Bro, you punya kereta mau jual lah? Kenapa saya nak jual? Kereta lama, rare macam ini spare part mahal, susah mau maintain tau. You jual bagi saya lah. Saya boleh tolong you maintain. Sangat cantik punya. Tak apa, saya mampu. Okay, bye. Bro, jual bagi saya lah. Poda.